Rwanda nkunda House. ndamuzi Inde. Ernest Sugira. Ernest Sugira niwe ukunda mu Rwanda. Mukundira iki Sugira? Kubera azi gukina. Muhuye wamubwira iki Sugira? Sugira muhuye wamubwira iki? Nambwa nanjye akanshira mu ikipe. None se wumva uzaba iki? Umva nzaba nk'umumotari. Yes, reka nongere mbasuhuze aho muherereye mu bice bitandukanye nk'uko mumaze kubitwereka ko mudukurikira cyane kuri Zara Magazine TV. Nk'ibisanzwe rero tubagerera ahantu hatandukanye muri gahunda zigiye zitandukanye, tukaganira n'abantu batandukanye, yaba ibyamamare ndetse n'abandi bagiye babayeho ubuzima navuga ko butangaje, ubuzima bugoye se cyangwa bwagira benshi bwubaka muri societe nyarwanda. Mwibutsa yuko gukora subscribe nicyo kintu cyonyine gishobora kugufasha kujya ukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi, isaha ku isaha, ibiganiro byiza nizera yuko bizajya bigenda bibashimisha. Ni Zara Magazine TV nk'ibisanzwe, ngewe ndi Remera Gaeta ubagezaho ibi biganiro bitandukanye. Ahangaha rero nk'uko muri kubibona kuri screen zanyu, turi kumwe n'umwana ukiri mutoya, umwana ufite ubumuga bw'ingingo, afite ubumuga bw'amaboko. Niwe tugiye kuganira atubwire byinshi ku buzima bwe, uko abayeho, uko yiga, uko bimugendekera n'uko societe imwakira. Reka tuganire n'uyu mwana. Amakuru yawe? Meza. Witwa nde? Aganze Chris Brian. Aganze Chris Brian. Brian, wiga mu wa kangahe? Mu wa kabiri. Wiga mu wa kabiri. Uratsinda se? Yego. Wabaye wa kangahe? Wabaye wa kane. Wabaye wa kane. Yego. Nese birakorohera nyine kwandika? Yego. Birakorohera kwandika. Wabaye wa kane byari igihembwe gishize cyangwa mu wa mbere? Nabaye wa kane inshuro ebyiri. Mu wa gatandatu rimwe. Ntabwo uraba uwa mbere? Uzaba uwa mbere ryari rero? Imana ntibishaka. Ushaka se kuba uwa mbere? Ushaka kuba uwa mbere? Yego. Kubera iki se utaba uwa mbere? Nzagerageza. Uzagerageza? None se ubu ngubu nyine ubasha gukina n'abandi bana, mugakina umupira, ibintu byose? Yego. Yego. Urakina ibintu byose, umupira urakina? Mu buzima busanzwe ukunda iki? Nkunda nk'abashuti banjye, nkunda nka mama na papa n'abandi bana benshi. Ufite mama na papa? Murabana? Yego. Murabana mama na papa? Bana mama na mama. Bana na mama. Nuko papa yagiye mu kazi. Papa yagiye mu kazi? Iwanyu muri abana bangahe se? Mu cyaro simbizi turi abana bangahe. Wowe uri uwa kangahe? Njyewe se ndamenya nanjye. Ni wowe ariko nyine ufite ubumuga gusa, abandi ni bazima? None se ufite imyaka ingahe? 7. Ufite imyaka 7? Nese nk'iyo ugiye ku ishuri n'ahandi hantu nyine ubona abana bakwakira gute, ubanye gute n'abandi bana? Ntabwo bakwinuba cyangwa se ngo baguserereze? Oya. Ndetse nk'abandi bana tutaziranye bo banserereza, ariko abandi tuziranye baraceceka. Baraceceka? Uba wumva ariko nawe nyine nta kintu bigutwaye, wisanzurana n'abandi bana mugakina nta kibazo? Yego. Ukina uwe mukino se? Ukina uwe mukino? Nyina nko kwirukansa, masaye n'ibindi byose. Ku ishuri se iyo mugiye nko kuruhuka, abandi nyine bagiye nko gukina, gukora iki? Iyo abandi bagiye gukina hari abazanye two gukina, hari
batatuzanye batadufite tukajya kwikina ibindi cyangwa nko kwirukansa cyangwa nka sayi. none se wumva uzaba iki? Wumva nzaba nk'umumotari. wumva uzaba umumotari? ubu ngubu se moto washobora kuyitwara? Nibizashoboka nzajya mu kazi nk'akandi nyine. nko mu Rwanda uba wumva ari nk'uhe muntu wifuza kuzahura nawe? Nko mu Rwanda mba numva nahura nk'abandi bantu nka Paul Kagame. uba wumva ushaka kuzahura na Paul Kagame? none se uhuye na Paul Kagame wamusaba iki, wamubwira iki? muhuye wamubwira iki? amubwira ati akamfasha. Kagufasha iki? Kagufasha iki? Kamfasha n'ibindi ariko simbyibuka. ntabwo wibuka ibintu yagufasha? none se kubera icyo ari Paul Kagame wifuza kuzahura nawe? kubera icyo ari Paul Kagame wifuza kuzahura nawe? nahura n'abandi benshi, ntihabe n'igihe nahura na Paul Kagame hazahura nk'abandi baririmbyi. none se Paul Kagame akora iki? akora iki Paul Kagame? Simbizi. ntabwo uzi icyo akora? ese wamumenye ute? amenya gute? najyaga mwumva barimo baramuvuga. wumva bamuvuga muri radiyo? ntabwo uramubona? namubonye. wamubonye? wa televiziyo. wamubonye kuri televiziyo? ni uwuhe mukinnyi ukunda? Mukinnyi nkunda atari wo mu Rwanda, nkunda Cristiano. mu Rwanda se? mu Rwanda nkunda ntawuzi? ndamuzi. ninde? Ernest Sugira. Ernest Sugira niwe ukunda mu Rwanda? mukundira iki Sugira? kubera azi gukina. muhuye wamubwira iki Sugira? Sugira muhuye wamubwira iki? ntabwo nanjye akanshira mu ikipe. nese ubwo wabasha gukina? ngaho ugira ikintu ubwira Sugira, ndabizi azakubona. Sugira azamfashe. ninde reba ari mubwire Sugira azamfashe. azamfashe anshire mu ikipe cyangwa nkore n'ibindi bintu. ibihe? ibihe? n'ibindi bintu byose aba ashaka. azakugurira ibintu byose ashaka. nese Sugira akina muri iyo kipe? Sugira simbizi yakinamo. nese wamubonye? umubonye bari kumwamamaza. bari kumwamamaza? kandi uba wumva nyine mwahura Sugira? ni uwuhe muhanzi se ukunda? ni Diamond. mu Rwanda se? mu Rwanda nda umuhungu ukina State Made w'umuririmbyi, sinzi ukuntu bamwita. w'inzobe? bamwita Nick. uzi indirimbo ze se? uzi indirimbo ze?